Speaker, Irem Tinain, Kumsang Nile Somni Pali, Somni Pangachunga, Annual Financial Statement Parturin, Kaloding Chuakani. Vaina Henain, Mizoram Legislative Assembly Chunga, Kan Budget Masaber Partura, Kaloding Chuahian, He Sawrkar Lopiang Tharmekin, Rammaso Natana, Kan Makhirle, Ruamanna, Kan Lo Siamte, Ataka Toktaitura Remchang Minsiam Saktu Mizoram Mipuite Sunga Lom Tu Kahansoi Masadu Ani He Budget Kan Buat Sailaya Kan Ngai Pawimawh Berchu Mizoram Mipuite Tana Ele Bar Zon Nakong Tlole Net Zok Buat Saihenia Sumiti Lotling Tu Chuan Lang Tlang Le Rintlak Taka Sumle Pai and Kolhi Kan Ngai Pawimawh Masaktur Ani Boka Tin hang sum te hian mi puite a thleng nge ni ti le tangkai takaman an ni nge ni ti wa fin fia kha kan tum tlat bok ani State Sawrkar sum le pai din mun khir na tlang pui Speaker kan state GDP hi COVID tripui len lai khan tle mazong atlaniam ti lo chu har sanatam takara athang chho ve zela Kumsang ni somni pani somni pathum chunga kan economy thanna chu 10.14% ania kumkalmek sang ni somni pathum somni pali chungin 10.55% in athan kan be sei ba ka kumthar sang ni somni pali somni pangachung phei chuan 11.03% a alathan thei kan be sei mek ani Kan state mi pui ele bar zon na konga hian tertiary sector kan ti mai service sector hian nu ma anei lian bera industry sector secondary sector kan ti bok hian dotin agriculture and light sector atanga kan tho chu hi atlem ber thung ani kumsang ni somni pali somni pangachunga kan GSDP chu current price te khong amangin Cheng Vaibel che singli sangriat somthum pasari point panga pani nitura chut ania kumsang ni somni pathum somni pali REA kan GSDP chu Cheng Vaibel che singthum sangkua zathum somnga panga point 69 ani tichuan nikum REA tanga kumina punna tur hi Cheng Vaibel che sangriat zaruk somriat pakhat point pariat pathum ani Kumsang ni somni pathum, somni pali BEA kan cross fiscal deficit, Cheng Vaibel se sang khazani somli le pasari point pani pakhatchu, Cheng Vaibel sia zale sompariat point pali pakua pung chowin, Cheng Vaibel sia sang khazathum somrupanga point pasari bial nitura ruaman ania. GSDP atanga chutin kumkalmek Sang nile somni pathum, somni pali BEA 3.47% le, REA 4.73% chu, kum sang ni somni pali, somni panga BEA chuan 2.84% khung tum ani. Speaker kan soilan tel du chu GSDP hi projection mai alani ladang lam le theireng ani thung. Kumsang ni somni pali somni pangachunga kan state in kan tho chu ve tur State's own revenue chu basin sang taknena ruwa man na siamin total revenue receipt atanga 19.66% tling tur le Sawrkar summu zongsong consolidated receipt atanga 16.89% tling thaitura ruwa man ani Kan state bill tho chua hi kumsang ni somni pali somni panga atana ruaman chu Cheng Vaibel se sang ni zali somthum pali point pariat pakhat ni in kumkalmek BEA in 22.29% in pung chautura beise ani apun chauna tura ruaman na langsar zualte chu heng GST te stamps and registration fee te vehicle tax te interest receipt tele non-ferrous mining te anni. State revenue pung chautura ruaman na te thlir chungin
kum sang ni le som ni pali som ni pangachungin revenue surplus cheng vai bel se janga som ru pali point pakua panga nei thei kanin be sei ani Sawrkar le batling khom zong song chu cheng vai bel chia sing khat sang li som thum pali point pasari paruk ani anga debt GSDP ratio chu 29.22% aniang kum sang ni som ni pathum som ni pali BER kan debt GSDP ratio chu 37.84% ania zia omlam pan chau fret kan be sei ani Reserve Bank of India hian state Sawrkar chu reserve fund account pani avon saka chung te chu consolidated sinking fund le guarantee redemption fund te anni heng fund te hi state Sawrkar ten contribution an siam atanga von anni a consolidated sinking fund investment atanga interest ne natling khom te chu state Sawrkar contingency liability rulna ta na mantur ani bera kumin sang ni somni pathum somni pali chu nga CSF atana sumkan investor chu cheng vai bel che som pakua point pali ni in cheng vai bel chia som pani point pakua paruk invest bel le tum ani boka heminen hian kumkal me ka awai in cheng vai bel chia som tum pani point pali bial invest ani don ani tichuan February sang ni som ni pali thlenga he fan noya sum tling khom tur chu cheng vai bel chia jathum som sari le pali point paruk ani GRF ero chu state Sawrkar in anwaya institution te ta na loan guarantee a pek theina tur le tlu chemai tura omte tlan chuana na ruaman ani to February sang ni som ni pali thlenga GRF noya principal investor zat chu cheng vai bel se som ruk pali ni toin tun financial year chung hian he fanatang hian cheng vai bel se som ni pali point paruk pani chu withdraw alone to a cheng vai bel se ni pasari bial kumin chung vek hian investor ani bokani cheng vai bel se som point pariat bial invest belle tum ni in chuti chuan kum sang ni som ni pathum som ni pali topa balance kan nei tur chu cheng vai bel se som li panga aniang pu speaker heng reserve fund pani kan nei te hi an pawimawh le a he fund siam ani chan kan tar lan te baka RBI atanga special drawing facility kan lak theizat bikianan po man ani bok ani Sawrkar in thak laya kan sum din mun pu speaker he Sawrkar thar hi December ni riat sang ni le som ni pathum a lak lu ani lai khan kan Sawrkar sum le pai din mun tlang pui chu a thalem lo le a anwai mi hi kan din mun tlang pui ani November ni som ni pathum sang ni le som ni pathuma revenue le capital head atanga kan mu chin chu cheng vai bel che sang ruk jathum som sari pariat ani lain hem hun ve ka kan sum man chua chu cheng vai bel che sang ruk zakua som ni panga ani a heti lai ve ka kan le batling khom chu cheng vai bel che sing khat sang ni zakua som ruk paruk point pakua pathum ani bok heti zat leiba atanga cheng vai bel se zanga som sari chu April ni khat atanga November ni som thum in kara open market borrowings atanga puk ani a adang cheng vai bel se za som thum point pali chu nabat NCDC le EAP atanga puk ani bok chuti mek lai chuan cheng vai bel se zani som pathum chu lon frang ru na ta na man ani bok November ni som thum sang ni le som ni pathuma RBI state account minimum balance maintain tur awm lo wangin ways and means book ani boka ways and means labor outstanding amount chu cheng vai bel se za pakua point pathum bial ani kum sang ni le som ni pathum som ni le pali chunga healthcare scheme tana cheng vai bel se som ruk ruam man atangin November ni som thum thlenga release chu cheng vai bel se som thum panga ani healthcare changtlung le huap zau zo ka tun kuma man thei tura duan mek ani bok
SEDP family oriented atana sumrua man cheng vaibel se zathum atanga man chua za chu cheng vaibel se za somnga ani November ni somthum sang ni le somni pathum thlenga special assistance to states for capital investment saski part 1 atana central Sawrkarin project aron pomte chu cheng vaibel se zaruk somkwa pali ni in central lam atanga release zat chu cheng vaibel sa zalile somruk pathum ania hemini thenga state Sawrkarin implementing agencies tenena apek chu cheng vaibel sa zani ani hemi hun lai ve ka pension le retirement benefit dangte state treasury sang noya pek chu lo lom zat chu cheng vaibel sa zani somthum pariat point pakhat pathum ani kalphung thar mipui Sawrkar kan state hi hetiang sumle pai din mun der thong taka kan din me ka wang hian ngai o chole turin year of consolidation puang lo thailovin min siam ta a heti lai hian ramchung ele barzon na konga mason na tur ruwa man na ti hlotling turin kalphung thar mi pui Sawrkar chu mi pui te be se na ti hlotling turin ain buat sai mek ani kan Sawrkar chu mason na rual khai le ngel nget siam turte kan se vela ramngo le nungcha te humhal chung sia reform policy frang agriculture and allied sector te healthcare lama te sports tourism land reforms administrative reforms le industrial reforms lama te mathar la turin ain buat sai mek ani chuti lain kan mel makum hlun lemhlet nahi theito pa do turin kanin buat saya hemiata na bandro sang social security lama malak na te ram leilung humhal te entrepreneurship le skill development te hi mumal ta kalpui turin kanin ruaman mek bok ani entrepreneurship development center incubation center le startup hub te chu kan thalai ten trangkai taka anman thei turin kan Sawrkar masa khan ma lo la in tuna hon anni to ani post speaker kan Sawrkar chu laklu ani vele khan ni za chunga mason na ta na ti hlin tur chief minister's 100 days program chu wan chwa ani a hemi bozoi tur hian commissioner and secretary to chief minister kai ruai monitoring committee chu din hal ani a he program noya project chu march ni somthum pakhat sang ni le somni pali chunga ti lo tin tum ani post speaker heng mason tur point 10 khat kalphung tlang puile ati lo thing tura ma kan lak to chinte antarlan kadua pakana chuan year of consolidation kum sang ni le somni pali somni pangahi sumle pa inren chen nakum year of consolidation atan mantum ania heta hian fiscal deficit ti niam le theito pakan leiba sang tuk ti niam hi kan tumber ani dona chuwangin kumsang ni somni pali somni panga a sumpuk tur kan public debt chu cheng vaibel se zaruk somkwa pasari point paruk pakwa zetin kan ti niam don ani chumiatan chuan abultran nan kan sum man na te thirin trulba ka kan man na nia hriat te ti tople ti niam konga ma kan la don ani he program awang hian state poisa manga project lian tham tak counterpart funding tam tak the chuangai ang chi chu he Sawrkar kum chung hi chuan kan in sum ri don ani pani na minimum support price kan Sawrkar hian thlai chi thanbik pali heng so thing ayeng marcha le mun phia te hi minimum support price manga atul dan anga lo nei tu te ne atanga le sak thei turin ruaman na siama budget apo da ngal ani chuti rualin lo nei tu te hian athral na thazok an hu phot chuan zalen takin an thral thei don thung ani hei kan rama lo nei tu te ti mason na tura kan Sawrkar program pawimawh tak ani pathumna resource mobilization committee Mizoram resource mobilization committee chu ka chairman na noya din ani a ana thotlang pui tur te chu kan sum man ti niam dan kong dap te Sawrkar revenue ti pun dan tur ngai tu te
Sawrkar nuaya entity le machinery man tlap to lo ti ral le thok tu te din mun zirchian te aniyang palina anti-corruption measures erung na do hi Sawrkar na kan chan ma atanga mi puite ne na kan inzok na le ti hlotin ngai kan tum zinga miani Mizoram Sawrkar nuaya project na tho reng chu ahun taka tho zo anni theinan mumal taka vilzui tum ani a he na thok tur hian Mizoram State Project Monitoring Committee chu ka chairman nuaya din fel ani to a tin ama saberatan kan Sawrkar chuan Central Bureau of Investigation nena kan state chunga lemlet naumte chui thei turin phalna kan peto nge ani pangana punctuality and time management biometric attendance system hi Sawrkar department zong songa mantum ania Mizoram secretariat chu en chinna na mangin 100 days program pon lama district ranga man chozel tum ani hei Sawrkar na thokten mumal zo ka hun anvon theinan le lok zo ka na an tho theina na ruaman ani parukna Agricultural Market Assurance Fund Management Board kun na thok tu te thar chua mumal zo le lok zo ka hral chua ani theinan Agriculture Minister kai hruai na hnuaya Agriculture Market Assurance Fund Management Board din ania ani hian thai thar than chua bik te chu amantur mumal taka bitlein asong bol na le state chung mai ba ka state pon lama mumal taka sumdon na kalpui ani theinan ma anladon ani pasarina boundary committee Mizoram le Assam ramria harsan na kanto te zirchiana chinfel ani theinan Mizoram State Boundary Committee chu Home Minister kai hruai turin dinfel ani pariatna anti-intoxicating substance drive kanramin harsan na namen lo kanto zule ruihlo do na te naupang hruai zualte siam thatna le ruihlo ngai te enkol na konga ko than le tlom ngai pol te baka helama mithiam le thanem ngai te nen thok hovin theito pa malak chhotum ani a hemiatan hian policy le dan tharte duangin abul tran na tan budget apo cheng noi somnga da ani unholding policy banakai policy kanti kan Sawrkar flagship program hi kanrama kun na thok tu te ti mason na turarwa man ania malang sang heng lo nei tu te thlai thar than bik leina tan te food processing atan te thlai thar zor le hralna konga te entrepreneurship le skill development te thalai ta na tho tur siam chwale ko mu lama te ramchunga industry te naw din dan kong ko mu le tranpui na tan te le mason na dang tan te man aniam e policy hi ama long kalmai lovin central le state Sawrkar nuaya thomek le scheme lo om thei tur rang tenen atheyang anga in thun zoma mipui wan tlang thleng phak tura hlok zoka na tho dan tur kong dabzel kantum ani he policy kai noi department chu an scheme le proposal te zirin Sawrkar in atrulangin sum apedon ani kumsang ni somni pali somni panga hi in siam rem kuma man kantum mek ani awangin he policy atan hian cheng vai bel se zani chu budget da turin ro man na kan siama he ba ka hian kun na thok tu te mason nan Agriculture Market Assurance Fund noya budget area cheng vai bel se zale som chu kan lo da to bok ani kan nun phung ti chang tlun nan le ram mason nan apoimo em chu mi puisum dik ta kampana Sawrkar project te program te le policy te lotling takakalpui hi ani hemiatan hian kan Sawrkar chuan committee patni adina chungte chu Mizoram Project Monitoring Committee le Mizoram State Policy Coordination Committee te anni Mizoram Project Monitoring Committee hian atrul atiangin Sawrkar project kallai te chu an tho thatlo te le ahuna anzovem ti te aendikang Mizoram State Policy Coordination Committee chuan department rang na tho dan kal mangle an tho chin te endik pain advisory body angin awmanga project rang te chu atrul anga thun zomin arem chan dan anga tho dun chi awmem ti te po
an en bokang tin bana kai policy noya project deal na te alo en pui don bok ani khosak har sa zualte tana athlona mithiruang thingtlang kholama purna tan cheng vaibel singa chu ruangman ania social welfare department kai hruain noya boipui aniang speaker healthcare lama in dailo phuruk nan tun kum lo om turatana cheng vaibel se somni kada hemi ba ka hian cheng vaibel se somli chu healthcare bill ba te rulnan sahnile somni pathum somni pali rea da anibok ani speaker kanrama hian in chung khur en kolna mamo hialo sang tawiau maya mire theizok ta tan chuan khosak ahar sa chhozel ani hei hirirua nei chungin kan sarkar chuan kumin chung hi chuan domestic electric bill hi ti san kan tumri lo ani amaro chu mipui wan tlang ni tin khosak na khoibuai lo zong si in sarkar ta na sumlang lu theina tur dap chuak kan tum dona heti rual hian kan sarkar chuan eng chitman tisang silova power supply ti pundan tur kong zon kan tumbok ani speaker kum local tura hian power generation le supply mumal zoka kan kalpui theinan cheng vaibel som ni point pakhat pathum kan da kan transformer man me lui lutuk athar thak te rooftop solar tangkai zo kamandan turte power infrastructure thazok nei te chu kan mathlir le tumber pakhat ani mipui wan tlang him na hi kan ngai poimawh abekin kum upate meichia le pian phunga harsan na tok te thazok en kol kan tumani tun kum ruaman na hian national social assistance program nuaya scheme pakhat Indira Gandhi national old age pension scheme nuaya state contribution chu mi pakhata cheng za atanga cheng sangkhata ti puntum ni in hei hi budgeta da ani speaker state finance commission pani na chuan a report chu July sang ni le somni pathum khan ati chuaka an report in a roddan chuan state owned tax atanga kan revenue lak u atanga za somli le pani chu vertical devolution state sarkar atanga local bodies semtur atan manni se chumi atanga za som kwa point pasari pakhat chu autonomous district council pathum ten in semro se tiania commission in and recommend angzul zui chuan kumsang ni le somni pali somni pangachungin adc pathum ten hena cheng vaibel sia zarup pasari point bial pakwa peturin ruaman ani heda tanga vaibel se zali le somni le pali point pani chu share of tax atangin akalanga cheng vaibel se za somriat patni point pariat pasari chu deficit grants angin akalang commission du danangin salary le non salary ya trensom om chuang lovanga demand for grants noya object head grant in aid general angin pek aniang tunlai khowela hian mi pale meichia in tluklan na sarkarin angai poimo le a chuwangin tun trum budget a hian avoi khanna tan gender budget statement po kan phartel don ani speaker kan sarkar thar hian abul thu matanga zirna siam that quality education system hi thilpoimo le timak mo ni na ria hemi ti hloting tur hian Mizoram Education Reforms Committee po din thar ani chumi bozuina tan chuan new education policy 2020 hi mizote nunphung mila pol niam atanga sang ber thlengin man kan tuma hei kan no pangteri ruput mang siam thaddan tur moral reforms ko mu na kong te po school syllabus a titel kan tum don bok ani hemi ti hlotlin na tan atul dan anga an thiam na manga tangkai tura zirti tu te sik soile zirna insang zok lama ezon na dap chuadan kong in zirtir chu ngai poimo masaka kan nei don ani speaker ama kalo soi tong khan kum tharan lo thleng tur hi year of consolidation apuan ani nangin state sum atang chuan project lian tham kan khoi thei don lova chuti rual chuan thil han soi chua chak om tak mai kan neya
tu nai mai khan Sawrkar lai pui hnuaia Ministry of Road Transport and Highways chuan Aizawl bypass tunnel siam na tur cheng vai bel che sang khaza thum som pathum point pani pariat aron sang sona he bypass tunnel hi kum akem ni point panga athui tur ni in sai rang le phai bok in car National Highway number 6 shula athiang in akaldona chu approach road kem ni point pakhat asein athlop bok don ani heng na te hi Prime Minister's Development Initiative for North East Region PM Divine Nuaya Project NEC Kaltlanga atho tur ani hei Central Sector Scheme ani awangin state sumcheng khatma sen ngai don lo ani he project hi kan khopui Aizawl traffic jam na salutuk ti thol na tur poimo tak ani pialama mihring le bungro chet vel na ta na kong poimo tak ani don bok ani kan bazeta hian kan state in contribution kan nei tlem zia le sumlak luna ta na ngai to na sen angai zia kan ria chu wangin kan Sawrkar chuan hemi konga malak na poimo tak atan stamp duty noi kan ret man lai ram hlutna market value of property chu 1% atangin 3% kan ti sang dona cabinet point hei hi kan pass diam to ani chuti rualin mei thai le mei che har sa jok tan stamp duty hi 3% nilavin 2.5% da ani kan state chunga kongpui kan nei te thom that hi ele bar zon na tan te mi pui him na le mason na kong thrang atan atul zia kan ria chu wangin ram chunga in kalpona kongpui le leido thalo te thom that nan kum sang ni som ni pali som ni pangachunga man turin cheng bible se za da ani heba ka kong se siam na turin road fund bota cheng bible se som li da ani bok zolai di chanela hian rin tlang le rin ngam bel chian dol thungai nom le beng war thlak tak tak bilo be se thin don nia